okurahira oku twatwara bwire buringwa nk'oku kitwire nikiba muri Kisoro Kanso. Ahabwa enshonga y'eshaaha bakansara barahira mukono gumwe. I shall promote the welfare of the people of this district council, so help me God. Omuramuzi Julius yayongera yateza akaruru ko bwa speaker kandi bakansara batorana Amos Hakizimana Otine Kibina kandi yihayo obururu 32 Dero John Mfutumukiza ow'ekibina kya NRM yihayo obururu 12. Nabwanyuma speaker yayibembera kanso okugenda omumisho okutorana omuhwezo wa speaker hamwe na executive. Charity mukuru w'eminyeto ahabwa abakazi niwe yaba omuhwezo wa speaker. Bakansara bayangu kuhamya akakiiko ako Abel Bizimana yatorana bari kugira ngo bakansara aba tibine ebihandiko biri kubikiriza okwebembera twariremo n'abamwe kwiba amataka ga government. 5 years in this council, most of our winners, chairman Mr. Rizwan Abi is appearing domestic as a problem, and the same there also is appearing as a problem. How can the chairman and the vice become a problem? One is electing another, there is a corruption behind, and the rest of the person they are not our Bwanyuma Amos speaker owabayebembire kanso yaragira chairperson okutorana ba secretary abino bwegese burukumara. Fruitful ceremony that I'm sure I will celebrate with people. Let's keep in touch. Councillors, when we have fundraising in your areas, with the health challenges, we are here to support you. If you need a vehicle from government, you are a vehicle of council, and you have a function, you can always approach us, and this is what I can. Omumakuru agandi erizoba habaho kutera karuro akokutorana speaker wa kanso ya kazo kandi abantu batano barekorra Dan Bwamunyoga obiratwira kansara okumareta mishatu okurugo muri Cyuruhura. Kiza kuturetera enkojo mpango munonga umukuguma murebo umuntu akamoto gumutarampaki kiza kuretera enkojo mpango munonga nico kinacweramu nkomushija kandi nkomuntu watirwa karuro kurabo mu socha zainaremu ngagira kandi kurure mutahi wanje aha gukwenda kutandika kazo amusinge gubusinge gubutebekana nentungu umuntu gwanye ga speaker no kushuganisa kanso yiti ya district ya kazo kureba ngo twakora development y'abanyakazo ebitwahinguza gukora byatebwa mu nkora na cyawa chairman na executive government so ebi byona nija kwatanisa na bagenzi banje ebiri kusasa abanyakazo kamarwaro n'amashome n'ebyengenda kureba ngo ebyo twabantu bitatandikiraho kandi twabicunshonga nkuru twabituma ntekateka yitu ya budget yabingira gukora akazi yitu. Polisi hamwe na RDC baretaho obusinge aha kutorana speaker kandi RDC niwe yabaye bembire ntesaganezi arikwenda ngo habeho obusinge omwishaza. Sensa Amerika kansete baganise itsubere naco umuntu wena kugira feelings kuba kuzaho batera line zo mugongo obondo umuntu yaraganise kuba karurata kama yakahuriye ntutandukana kanse baganise mu ekindi nanimba habura ngo bagabirane enyanya batakagire gomborremo bakayiha speaker na deputy speaker kandi no bakubantu behumugomborre zindi babene beha mugomborre kurwa mu chairman C5 babene beha mugomborre kurwa owabagurisa kwa yizire babene beha kurwa wakaza kwa yizire so that emirimo y'imihango yona eyituburi kazo district ereke kuba concentrated omugombo. Amakuru agagasha kwa Keta tuzarirwe hamwe na Richard Nahabwe. Mwebale abanyamakuru bitu ndi bwami BOC aho wasenjura karuru akentebe yakatanda habwa district ya Kagadi erizoba yarahizwa kandi yakwasibwa office ombujire ahagato mu mashomero wa gamani ahambuga nkuru heza district ya Kagadi. Can we start the exercise? Omukorogu ogwaba mwokurahiza mukuru w'entebe ya katano bakansara hamwe no kuronda speaker gwayebemberwa omuramuzi his worship. And that I shall promote the welfare of the people of this district. So
help me God. Bitu kandi obwire bwo kuronda speaker kubuhikire habire hakavuye hagati y'abahagizi ba Moses Busobozi hamwe na Magezi Muwonge ababire betsimbireho kandi okuronda karuraka kwakorwe mirundi ebiri ahabwa kavuyo. These ones have no numbers. The ones they have at least. Your worship, I beg that you declare those votes that are valid. Those which are marked, they are valid. Therefore, I take the lead. No. Yes. Magezi Muwonge or kansara wa Muhoro Town Council nuwasenjera ka speaker no burura 39 kandi we Moses Busobozi kansara wa Kagadi atunjero burura 25 kandi omuramuzi David Sayone yaranjera Muwonge nkomuhanguzi. I declare Magezi Muwonge as the elected district speaker. Kandi bo bakansara bamwe abarahire nibagera ngo district ebeirine ebishobire byinji ebarukuza kutandikiraho okutereza. Netekanizo turagenda kutandika kanso yayo. Kuwanisa ko nagayitubona kutereza ebyo bere bitakaterere kuti. Kandi hamwe okuwanisa obuli kwenguzi obairo bwinji muno ngamba ngo mutunga emirimo abantu bani basinga kutunga emirimo mulingo kutahikire. N'abataka nabone bagirangwa enshonga y'emirumo omu basigazi kikiriye ekizibu ky'amaani ekikansensia eshemerire kukoraho mu bwangu. We are going to work so hard to encourage them to do work, for example farming, because for farming you don't have to get a job, you can do it yourself. So we shall be moving to villages, sensitizing youth and other people so that they can build themselves and our district and our country at large. Omugandi abebembeza basya aba district ya Shema barahizibwa omukasheshekera izoba aha koti y'omuramuze ya Bushenyi okutwara emirumo yabo mu misho okwisya abantu obuhereza. Okurairoku kwabakwebembirwa omuramuzi wa koti ya Bushenyi Jane Mugala. I shall faithfully exercise the function of the office of chairperson Shema district and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Shema district. So help me God. Bwanyuma ya chairman kurahira bakansara nibo bakorataho. And bear the truth allegiance to the Republic of Uganda and protect and defend the Constitution. So help me Allah. Bwanyuma hija habaho kuronda speaker msya wa council kandi Robert Nkwemerire nuwe yatoranwa kuba speaker msya de Patience Ayesiga akabomuhwezu we. Echango munonga eshinkuza promotinga omushema district nobumwe okwetana kwa bakansarazi kan kabakwata sanda technocrats eche ventilate friction ni ventilate abantu baba kwitizana no kugira ngo abantu batakutunga right information. First and foremost, Shemetwile Bientaro, but I want to unite councillors with our chairperson. For sure today it is a new Shema. It is not the other Shema you use to see on news every evening, over quarrels, over everything. Kandi tuza kugira mu Rwanda twaza kwataganisana no kwimirira na patience amena chairperson week kumze mutambuza Shema. District ezindi na eza Bushenyi mpango ezirimo Bushenyi Buhweju Mitoma hamwe na Rubirizi nibazakorahira nyenshakare. Gasha kwa Abraham Muganzi na Thomas Tumwebaza. District ya Kitagwenda naho habayo okurahiza abebembezi baho kandi aba town council ya Kitagwenda abarahira baraganisa kurwanisa abature n'abazingamye program eza government. Okurahira okunka butosha bamwe bari mu kushoma ebigambo. Okurahiza abebembezi kwakorerwa town council ya Kitagwenda kandi kwaba kwebembirwe diswa district David Lubukaru kuyambwa ho town clerk wa town council Idason wamanya abanza kurahira mukuru w'entebe ya Kashat Patrick Turiyamureba wakwasibwe bikwata byo kwezi mu kisangeje. Nabwanyuma hakurato ba kansara kandi umukurahiro kuva mu rujungu rwabatera hansi. In the name of Almighty God, also my family that we give full service to this council. Omukuronde ntebe zindi omuri speaker hamwe n'ezindi
tabamo kutera burura habwo kugira ngo ababije batenseze. The mayor and the councillor taron kanso yona. Tuna tukorechi tukasitama cyangwanzi twishirizana. Tukishirizana tojatinga tukenda kavyangahi umukanso yitu. David Lubuka disi wa Kitagwenda bwanyuma yo kuraheza bebembezi yabasha bakora abante barukwenda. Omuganda mu rubuga rwa Fort Portal izoba meya naho yarahizibwa kutandika gukora imirimo yeyo mu butongore. Aha mukoro gwakorerwa Boma Ground zo mu Fort Portal abataka basha babebembezi babo kureba ngo bakora hankutse zimebyina imihendo y'amashanyarazi amwe n'imishore y'ibari kugira ngo bagira amaraka. Yenda bakora inguru bakora amayizi kandi amashanyarazi gakatemba ikintu kibagende bakihanuraho biwoyi akihanuraho amashanyarazi gatarabaniza muno kinagondeze babanze bateka agenda nko kutekaneza abakozi abafotopolisi misappropriation of funds or allegations of corruption. In most cases itakurora hatinka ngefunga orugudo baka contract orugudo kurugombeka for whole year contractor taina machine taina engineers taina Fort Portal kumara ubwire buringwe twire neteganisa bw'imitumo ya Kasasiro kuruga hagati y'engutso kuzo mu butare hamwe n'ebikubo b'ibyombeko obwa bebembezi bari kugira ngo government teka bahaga sente zo kujiyora. Okurorera Kasasiro gisoroza no gerorera mu Fort Portal tourism city abantu nabaija olawe kuruga mu sonda zone zihanga habwa Fort Portal tourism city. Mugenye James Rukure byo bururo mu rubuga rwa Fort Portal yayoreka kwatwaho aha muringo gw'abatezi bakaruru barukuburwa amakuru agubine kugenderaho babana baronda bebembezi babo kutandika kuronda abo abari kubahereza sente batari kugendera habumanyi bwabo. Abebembezi basemerire kubabata mene I'm not saying all basabaga manifesto ubabaga noija no kwesimba tibarugama manifesto yawe ra ubwanyuma yakireka cye habaho kutereberahiro meyo musya Edison asabari yonga yashaba kuhaba henkwatani sababana benda kutungura urubuga rwa Fort Portal ngo rwebyo burambuzi. If and when we work as a team, we cannot be broken. Gasha kwa Timothy Mushabe na Jonathan Tosingwiri. Mwebari abashachi bitu bamakuru bwanyuma y'abataka kuremesa kanso ya Kitagata Town Council mu Shema District okombeka Kitagata Chamrago government etandikireho okombeka Kitagata Kyomugabe president yabahire. Barukutera hefuka yo kubanza kutandika kombe kizoba ryanyuma abazyo RDC wa Shema District agizerengu abataka bakaba batetegereza icyo rukuza kubakorerwa ngo nibaza kwefuza bwanyuma. Konganya ndamangu twamara gukora iki baraza kureba ko nibo bafwerirwe kandi batushabe ngo tukore iki oramanye kigumira umuntu kureba perfume mu cupa akamanya ngo boneye konka yareba ondijo yesiga kabonererwa nawe urabona yayihaye amajuta yagira ki yesiga nyine amasiko ngo bari baraza kureba kirungi cya Minister y'amateka hamwe n'engenderwaho yihanga kandi overa y'umujurekerwa Shema South Professor Ephraim Arakamuntu ojurekire Minister y'ibyoburambuze agizire ngo abantu baburijo bine kwe hamenze kateka yo kuremesa impinda hinduka zo mucyanga. Hati ntwenda kwadinga bari ya Kitagata cyarahangeki abo kukindura kikabe cyo murembe kandi umukindura tinde cyo kubosha bizira hano abo kwaranga kakwango mukishani cye ngwe betahangana niwe hango byongereho mbwe ntwenda ngutongera Kitagata bishimo tumukwana murembe manya ko kikahariya ni waza kujura kuzamuhura wagira shoni hona shi baraza hariya abantu bakureba buri muntu nekesha mushenyi ai kahaya kazi nabani nshaba ngwizoba erkonto kutazi bakandi ngova omurmo ngo bafandikeri izoberi oteretere president nke Kitagata cye abe niwe yakibura. Abakayika Investment Company Limited bakwasibwe mu rugo kombeke Kitagata bagizengo no government ebaheriza kasente kacho mu kutandika ngo konke Kitagata nibija kukiteka mutindo gwensi yona kandi batugambire ne baratandikireho
Number one is landscaping. Nokutereza omwanya kugradinga biha tutoleka haraze parking gardening kahike bike. Number two tukole gardening no planting a green plus. Number three tuboneze access road to this place. Number four tuzakola gate. Ekitagata ekinyumu abazi ekihindirwa izina batyo bakyeta kitagata presidential hot spring kandi nikija kwombekerwa mu bicweka bishatu aho ekicweka cyo kubanza nikija kumaraho miliyoni 400. Gasha kwa Mike twakire. Webare Michael atwakire reka tumero tugarukana makuru agarukolata. Akatarieba nikakuchibwaho Trust Kumbucha energy drink. Kutwara abandi kombeka makagabana nindaganisa abanyabutegetsi ngo ensonga yanjye terigarukaho eyeka yanjye apana ahabwa rudi twakugira icyabo ngastamana mucyara nkabamweta kakazuwe kintuwe nabajyaturuntuwe ati ni mweta mucyara nangwa naye nagamba mu ruzungu mweta iya bene mutere bisomunga Akatarieba kabanika kuchibwaho Trust Kumbucha energy drink. Obuno buhabuzi ahabyo bwegese. Akamashuma yo kushanga ebinagaro babiri buka changing rooms ninga shower rooms ushanga toilets na latrines izibine ushanga byiburufu hatoza kushanga umwana nataha latrine ingo mu toilet akitahamu aburaho kwejana hato umwanya bagweta place of convenience hatyamanyisa ngo aba place of inconvenience nchimanyisa ngo hato umwana takuza kubona hiyashitama kwejana ubwo mwana azakuza mu class ashome atinde usigi aho kwatinde kwejana kandi cyabasika zabashanga kamushanje nabasa kushara magendi abrega obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Nanyo wanjye kunkanka mugura kese mpange yo kuteje mweshi files isanga yayisomera Echene Echene Kazire nachimaisa wetu mfunire Kazire ni candidate chikacha kuzashimira kine Kazire Kazire orange tea juice eshande ya Kazire orange tea nekoro michungwa enanansi karoti hamwe n'obwoki kongera manu magara gawe shemererwa necho kunywa ekirimo kirisa cya Kazire orange cherry zoberi ojumbure cyame cyamagara marungi ekikorwa cya Kazire Health Products Limited. Echaretire kwini wanje okushemererwa echaretire abana banje okwekunda Rosefom mattresses niho ndi kubyama karota kurungi ndanye Rosefom niho ndi kubyama karota burungi Enfonso ya Rosefom na Rose Spring nemirungi kane hangara ekakora ndobkugo okuma family yawe bine yabana eminyeto abakuru hamwe n'abakushashe migongo ahabo kubyama kurungi Enfonso ya Rosefom nico cyogarukwa mu cyawe Rosefom esi yebiroto birungi. Money wine ekirawo cy'umutano okurwa umurinkore ensi y'amatano watch nekoro n'obwecumi obwegendesereza no kugomesereza Money wine akahoho umushonji hamwe n'ubunuzi yatungire icupa ya Money wine kuruka ha supermarket yo nikwetorire
High Street Mbarara plot number 49 hii na Zebra Crossing ningo wadina Nyinomwe Mbara Shopping Market Wilson Lane hamuna Richard Nyinomwe Easy View Complex. Moni Wine, the best over the years. Mshtua hizo tukoleo. Beleza yo. Kibuza kwa banana. Akifura hapo. Beleza hizo. Tepo kusimona ya banana. Ningira wachira chingeni maganda. Ningira wayerera. Niyaje bakweta kuri banana turutu bero basibona banyabo. Waikumbara supermarket eduka. Ninga burumanya kuona shabakore banana tonto. UNBS na yajeka mustafu. Neko bakama enterprises ngakoba mbara site. Kandi nibo bakorana kore soft drink kumabari kwenda kusubura. Zero mushanziri 5 11 19 14 ukore banana tonto na itubusoma. Amakuru marunji noye ndo mwanya gwo kumuramu okatungo bugwaje kumura Skylight Hotel Rukunjiri nugwo mwanya gwo murembe manya twine restaurant omuturu kutekera chansya ningashi breakfast enuzire twine bishenje byo kuraramu ebya double na single ebiyonjirweje birimo miza gari kutagata bine intercom na za screen zo murembe waza muno setu nibungereza manya twine bara erimu ebyo kunywa ebya bumuringo byona notorana ekikushemerire hamwe na DSTV parking neye marira Skylight Hotel neshangwa hari Karegesa Road hey na bus park Rukunjiri ebirukiraho tuterere aharunoto mushanju 83 kinana nishanju 33 ninyo musirikare bondekere yo wanyere bintu reka nabandi bamanye cyane cyo muri tayebwa abatayebwa health products abarukushangwa protein na mushanshu kashasha ntungamo ahar kabare road nibakwanjurira ibyo kunywa byabo ngatayebwa aloe vera drink bine na tayebwa pineapple flavor drink hazaba kuteraho na tayebwa kombucha sana non alcoholic drink utafacha gura buri cyo kunywa cyo washanga icyo kunywa cya tayebwa kandi kirimo ikigambo tayebwa umuntango y'amaraka gechupa yabo kandi bine na stamp ya UNBS. COVID-19 ekahindurira kimwe amagara gaitu kandi omukahirika gufu munonga twena tukaba turumu kutina emitima twemerire turikwibuza ko buri zoba rirabe hamwe n'ekirira leti uko muntu aha myaka yanje y'obukuru kaba nintinira kimwe kwatwa COVID-19 abo bo mubiri gwanjye tikwine mana gari kumara kurwanise ndwarejo baitu hati nyina amashemererwa mengi ahubwo kuba haruho amatsiko omubazi gwo kusirika COVID-19 reba guri yaha okwihomu kwa kasha two mwaka ogu gw'2021 ab'ekitongole kye by'amagara batwire ne baho mubazi gwo kusirika oburwire bwa COVID-19 aha bwabusha abo kugira ngo mubazi ogu gukiri mu cyete guru kumara okusirika no kwija kutandika n'abaza kugambo hahifwe abo kuba abo bari hakabika hango okwatwa COVID-19 abarokoro by'amagara abashomesa abebyo kwerinda abantu abari higure emyaka 50 y'obukuru abantu abine emyaka 18 kwise hari 50 bitobwo bakuba bino bundi burwire nkashukari pressure umutima ensigo na nekine umbazi gwo kusirika COVID-19 tigwine kizibu cyona ne gukoraje kandi no gwabusha obutumwo nubashibwa haba ministry by'amagara bari kushaje kwa ba UNICEF World Health Organization USAID hamwe n'abandi bari kubakwatiraho olina omutwogoluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olaba omusawo. But let you push catch way.
Chamakuru chamani. Trust Kumbucha Energy Drink. Oh. Majete ha Trust Kumbucha Energy Drink. Yeah. Ibindi byo nari butwakuribika. Urenda kutunga amano mirimo yawe yono yorakora nywa Trust Kombucha Energy Drink erakorwa bakama Enterprises Limited erashanga mu maduka na supermarket zono mu ihanga ryono esimu noti mushanje 85 shanje na mukaga noti na ashatu na mwenda hamwe na noti mushanje noti 5 11 19 19 Trust Kombucha Energy Drink nanye niyo ndakozesa habo kwera mpamani. Kurukayo mukahumuro obwo mukorogo kurahiza abanyishenjero abasi aba parliament eyikuminemwe guriyo mukugendo Michel Izoba abanyishenjero abarukwingana igana ashatu nabana nabo babasa kuba barahizwa kandi bashaba abanyishenjero batahi babo kukorera abantu aba batorine. Izoberi cyabeshiro cya kabiri ubwo abanyishenjera basya abatorinwa barukuza kushita mu parliament 11 barukugenda mu mission no kuterebera hiro kandi aha speaker w'ishenjero kandi MP Kamuli district honorable Rebecca Alitwala Kadaga nawe yabo umwe umubaterebera hire rizoba bitu nabwanyuma yo kuterebera hiro abanyishenjero bagambe binte barukwenda parliament y'ije 11 okutandikiraho kukora ngo ahabwo kubana byo bukuru hamwe n'ebindi barakore inahitubire twahika mu projects nyingi mu rubuhweju nkamashanyarazi nkenguto nkamashomero na nebindi bingi ebintu byo kwiha abantu mu bworo hariho projects eziriho kandi zitubire twatandikira mbwe nahitubire twahika nko tukuza kutegurira tukagaruka tukeyongerayo misho kureba ngo abanyabweju batunga services eziba kwetenga kutonganira abantu banje umurimo gwa member wa parliament no kutonganira abantu bakatayiraka ngo abantu babo batunge ebibarukwenda twebembeze shonga ezikwata ha muntu wa burijo munonga kushire byitu nkabantu ninga nangwa nebye bina byitu nebyabo tukuteka dago nibo bakuru turengwa abantu abakuru nabakutereza emiromo n'abana nangwa batantereye karuko nkatwena hati turiyekemwe niyenda kubebaza abwa support y'imwatwire support y'imwampire kandi abo kwatanisa okutandikira kugira icyo kubanza cyabyona niyenda kubahiga ngo twena twatanise abo kuba twabatakwatanise kine kiturabase gukora Binjo mubarahira bayereka kuba rukuza gukora hamarwaro enkuto amize nebindi ninyenda kubaraganisa ngu egitamu imumpire nitamu yo gukora ninchimanya ngo nihinje hari kubura amashanyarazi enguto zitu namizi ebine bintu ebindi kwenda kubanza kwirukangirira network nkabantu bakamweza abanyakibanda nkakibaraganisa kandi nakitandikireho kandi no kureba ngo mucyara wa burijo yabasa atakwera umwana no kureba ngo omucyara wa burijo yagira esente icyo nikija kutuma twa reducinga aha domestic violence. Gasha kwa Jimmy Muhumuza webare Jimmy Muhumuza nko muringo gumwe go kurinde byo buhangwa ho mu district ya Rukunjiri obwa hati abakuru kurwo mutongore study cha government cha Shubil baritireyo batandike hururu eyo kubyare mutoma mashomero ga primary agarukushango mugombore yabiyanja ho mu Rukunjiri district abo batandikire n'ishomero eri Chonga primary erukushango muri buyanja Rukunjiri district kandi babasize no kugabira abane nkito no kubahereza za filters ayishomero eri na nebindi binji. Sasa Richard kurgu mu kitongore cya Shubil Safaris nagira ngo ikintu bakikora kwenda kwegeza abantu nko kubashemerere kurinde byo buhangwa nindeba bwembera kwinda hinduka udapatane sone ni encouraging abantu baburije ubona abazireba abana abaturage kwinga imiti kugira ngo maybe emberese katerera. Sasa yongere yagira ngo abashemesa abazire hamwe n'abana batwara ubujunanizi bwo kureberera kurunge imiti ahabwo kwa neje kubagerera mu gashombwire bwo misha ubiza abashomesa head teacher na community na staff bishomero n'abaturage tusame twagira ngo babireberere mpaka ibiraje cy'ibirakuruje konka tubakafire yoje emiseri y'imiti tugina haze imiti gikwera kube kuzire neje kutuhereza ebijuma ebyo nibyija kuribwa abana bitu ekiraretere abana bitu
immunity yabo y'amagara gabo yaba improved. bamwe habazire bishomerero basimire bakuru b'ekitongore ahabwo kuyamba abana babo. Nsima ekitongore eki ekyekwebembera wasasi omuringo gw'omutano kutushwekera abana engito hamwe tuba tutarukushana abana bitu tutakwasa kubashweka engito konka abaija batujwekera abana engito. Kandi tusima na sasi kuturetera abajungu omu kyaro kitu n'omushomero ryaitu okuyamba abana bitu na munonga okubajweka engito okutuhereza ebijuma. Emiti eyibabire harimu emiyembe, amapeera, amapapari hamwe n'ebindi bijuma. Gasha kwa Dan Basivye. Webale Dan Basivye reka tumireho twinaganda amakuru guma ha TV West. You can now kiss the bride. Abwencha atakakozesa kachirungi abo mouthwash nikatamba okunuka kanwa n'okujunda mino. Chirungi habo mouthwash nikatambuka okunuka kanwa okujunda mino okujongeno amino gebihengere okunonda bo mukanwa kandi nikagumya mino nokafuirira mukanwa ohezamu na brush ya mino oyinyumungiza n'amizi oterera nonywa marwa oresa sigara etabi kakozese etambira okunuka kanwa na mino gaho butajunda nikarungi kakozese nikasanga omuduka pharmacy na supermarket zona omwihanga kakikirizibwa aba National Drug Authority. Mwami chirungi habo mouthwash yankorera kanayenjenje tamino kare omukoro gugendo misho. Nembogo kombucha 2 in 1. Nembogo extra health drink. Nembogo kombucha 2 in 1. Nembogo extra. Nembogo badendo. nakuhereza inyumba sakuganga bacitwara bagasitoma banga niwe yitware abantu tunagambire ngo abantu bakakugira ngo ushubure embogo niyo bakwenda wayanga embogo extra embogo kombucha hamwe na n'ikituzi nibyo biri kuba leta rero icyo embogo extra embogo kombucha ekituzi nibikorwa Tendo Bakery Limited abari kushangwa rw'Emirinzi Katete Mbarara. Manje nsanyu bamwena abari niduka batagara gusubura imbogo mujya gusigara imarega ngikoti. Nitubonjura Emirates Nasaran Primary School eyabeire neto Happy Times Nursery School erukushangwa rugazika ko bambarira ishomereri rya musinzwe dini kandi rino bukumu bwo mutindo gwa hirya ibyo bwose sinendebera abana nebyo mutindo murunji kandi nibatendekana n'imyuga umwanya n'umurunji ugokezeramo rero byo buyonje nendisa abana berje mnonga intambara y'abana erohoburuho kandi bikoze sibyo nebyo mwana nibishangwa hishomero kandi ebishare byishomero nebasbwa umzeire leta mwana wawe bamuhandije esimyitu ni 0752 8 82 not Uganda kombucha drink checho kunywa abantu kyebayayanira ensangi zino ate nga kisangibwa mu matundiro wonna mu ggwanga. Abantu bwe baraba Buganda kombucha drink baba tabacyangarana bwabasinde bye mwagabude tibabyagara urabe banje baseduka Uganda kombucha drink. Baby Junior Jelly munywani witu na Baby Junior soap ukeza kuba nabisabatayi babo baba bagiresire echama ina kaho karunchi ne yero yimbiri yabo babiyema bino bisinji nekanga buhere obugretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gwomire nambiro gurwo n'ebikorwa mu viti
extra mulondo nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kwina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala naye ano bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo gwobawettanira balina n'akananansi akavumula lubyamira petayiti kagyongerako okukololakolola n'okussa obubiza endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo. My tomorrow must be greater than today. Lyantonde School of Nursing and Midwifery tutendeka abazaalisa awamu ne bannanses era nga n'essomero lirina license okuva minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirabirwa ne Uganda Nursing and Midwifery Council. Lirina center number era nga abayizi ebigezo batula bya UMINEB n'embeera y'essomero ya mulembe esobozesa omuyizi okusoma bulungi. Okuwandiisa abayizi ku lwa July intake omwaka guno kugenda mu maaso ku ssomero. Omuyizi olina okuba nga wayita amasomo ga sciences, oluzungu sako n'okubala. Okumanya ebisingawo Lyantonde School of Nursing and Midwifery tusange mu kibuga Lyantonde oba tukubire ku 0786 ne noti 7556 4394 10. Amakada onywe gande. Ni muhoro jenina. Nyonje timuromuka. Namazima. Nanye biro tindi kwechenda. Ya. Lebo mubazi ngugu. Ejini 4 dose soft drink. Ejini kama pineapple juice. Aba Medway Investments Uganda Limited abakorera cyo kunywa cha full dose soft drink. Bagaruka bakorera ikintu cyo kunyanya murungi kama pineapple juice. Nichikogo mu butunda bwa rushagama. Enanas, emizabibu na beetroot. Nichireto mubiri gwaterera. Kandi byamibwa ba UNBS. Nobenda. Era noti mushanju 5 na noti mushanju note mwana ni 5 kaga nina. Shanju na mukaga. Nibashangwa mu rurembo rwa mbarara. Aba Medway Investments Uganda Limited ni mukahangare. Omuzire ningo mukuza noyendisha mero ry'omutindo erashomesa omwana wawe akaba wo mugashonyesya Primrand Secondary School nico kigaruka mu cyawe erinishomero erukushangwa haruguto rwambarra kabare omurti nyakakonsel omulimbarra city Primrand Secondary School nishomero ry'abojo nabishiki kandi rushomesa beja barukutaha naba barukurara ryina abashomesa batendeshejwe kurunji amashanyarazi tugarukurara amizi marunji gaturaho laboratory nunji library rwemarira computer lab erimu computer ziri kumara beji security ninunji munonga kandi abeji tibari kushohora Primrand Secondary School eyine center number kandi abeji nibakoreraho ebigezo byabo bine emyanya mu classes zona kandi school fees nizibashira buryomo kwenda kumanya biri kukiraho gamba na ba director aha noti mushanju 8 16 16 ningashi noti mushanju noti 9 16 noti 3 50. Kurukayo mukahumuro muganda makuru kurahira kwa ba chairman LC3 n'abakansala babo hamwe n'aba mayor town council omurimbara batandikira izuba konkaba mujungu rwabarete ngarama elizaba kansala begombora ya Kashare na Nyabisirira town council omuri Kashare North Mbara district barahizwa mbutongore kandi bakwasibwa nebikwato okurujira buri omwe office Okurahiro kwa kwembirwa ry'omuhezi wa mukuru w'abakozi habwa district ya Mbara Fred Rugara kandi kwaba kurya hagati y'egombora ya Kashare hamwe na town council ya Nyabisirira kandi omukoro gwakorerwa hambuga nkuru z'egombora ya Kashare omuri Kashare North. Urugendo rurengwa kandi rutanguye kandi nashemerwa ahabwa organization eyeri omwanya ogwa Kashare sub county na Nyabisirira town council. Fred Mwesje nwe yarahizwa nka chairman LC3 w'egombora ya Kashare kandi Deus Ndyanabo yarahizwa nka meya wa town council ya Nyabisirira. I will not associate with you, sub county chief. Let's put some other changes. At least if you can bring some these piglets, toilet antibiana maganabi bye kukarta gombora. At least no makazi no rushita kija katwalecha na chipo. Mukibaza kumuforopina. Obo kurahira kuri kugendo misho bakansara bamu mukurahira oruzungu rw'abatutura. Peterson being appointed as secretary in the town council in the name of
Your time is away. I, excuse me, Marikat Turzan, Beyunga Andrew Hangamisho, swear in the name of Almighty God, ceremony, affirm that is shall faithful. Abebembeza bwa nyuma yo kwasubwa ubushobozi ne bukwato mu butongore bayeraganisa kutandikiraho umurimo gwabo. Omugandi abebembezi ba district ya Rwampara bashabo korera j'abantu ababateriro bururu obwabahikiza habusinguzi. Okushabo kwahebwe director w'irwara ryambarra community hospital Dr. Nathan Karema obu yabaryo mugenyi mukuru ha mukoro go kurahiza chairman LC5 hamwe na ba kansara aba district ya Rwampara rizoba. Omukoro gwatandika harisha mukagazi hangwe kandi gwayebemerwa muramuzi mukuru wambara Samuel Twakire ari kuherwaho byo burura mu district ya Rwampara nikora Stwino Mujuni kandi chairman w'entebe ya katano Richard Omugasho niwe yabanza kurahizubwa. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Na bwa nyuma ba kansara bakurataho. Chairman started. Yeah, Solomon complete our temple in 12 years and add more so that the people of Rwampara. Omubugambo byaheza kurahira Richard Omugasho yaraganisa kwaro kwija kutandikira hacho kureta hemerumo obugiga okurinde byo buhangwa hamwe no kongera amano mbyo buhinji kandi yayongera yashaba ba kansaro kwatanisa nawe okutungura Rwampara. Kandikirwa kwato mu Rwampara no kugarura imirimo yabona abasingirwe n'ababisi berizo bahabwa speaker batarabamu babagaruka gisaba umutomwe cya kabiri no kuzumfira gutandika gukora. The elections are over. Now we are embarking on service delivery. I have seen a very competent team. The secretaries present there. I want to request you that those who would not vote for you and those who would not make it, please, this is not the end of the world. Ba kansara abiri na chairman wabo wa 23 nibo barahizwe kutwara district ya Rwampara misho aha wa TV West and Aidan Bataringaya hamwe na Evans Taremwa. A district ya Chikube ya yejenise sente ukikuri 13 ne mtwaro nshanju okutebekaniso omukoro gwo kurahiza chairman w'entebe ya katano hamwe na ba kansara 24 abatori no kwebembera district eji 2021 ku isi 2026 esente nyingi zashashura allowance yaba kansara omukanso yo kubanza allowance yo muramuzi hamwe no kutebekanisa chamshana n'enshohoza ezindi. omukoro gwahizaho obukikuru 13 n'emitwaro nshanju gwatandika n'ekitambo kya misa orukurura abakozi aba district ya Chikube yanje kushobora kukusenteza agenda na jango harm allowance okupanyisa tent kuria nebende bench. We have put a modest budget of 13,700,000 and much of this money, half of it is council allowances of 7.5. So the rest goes to tents, 450. Decoration is a modest 300. Public address system, 300,000. Relay of the function, live on one of the radio stations, is at 1.2. Mukuru abakozi nanja kushobora ngo sente zona nezabo abakushashura umushoro tizaruga omumpabwezi nari abanyamikago ba district. So for this event, we were able to get local revenue that we got from Ministry of Finance, warranted and invoiced, and that's how we were able to get this money. We've not got any money from partners put into this because it was so abrupt. Rather, our councillors were to allowances, so to leave councillors 24 na chairman 25. Buli councillor yatunga allowance, sitting allowance mtwaro 4 ne 5. Father John Bosco musenguzi owayebemberamo ekitambo kya misa yanje kushaba ebembezi na mnonga basya konja korra mazima kwetantara buri wenguzi kandi bafe korra ogo muntu waburisho. In the name of the Almighty God, that I'll be faithful and bear true allegiance of the Republic of Uganda. Mukama tusabe itwe n'abembeza abanyakuri hano
mukama ruhango tuyenema eyamagezi ngo kucomuga ekintu ekikire nekibi in your offices. bwanyuma yo kurahiriza chairman w'intebe ya katano ba kansara nabo barahira bitu bamwe ebintu baza kuba tibyabanguhira. Give faithful service to this council and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda as the law established. So help me God. Bakansara bamwe ko mulungu gukonja kwetebeka ntizizoba bashira kwekoraho bingi barewa bineme birebiri gumwe ogwano gwera ugunde kukwiragura nobukurahira ko kikeche obwiro bunjira bakosa Bible na Quran bamwe omba kansara wenyikiriza yabo basharamo koze kitabo cy'ubushobozi bishaka. Peter Banura chairman w'intebe ya katano yinja kutugambira ebyaratanukiraho. Tulobinge muno mu center kuli abakuba ebirungi byona ebyamani bya center nje kuwana muno mu tinyikalire buli karo mu office baitu chairman akuli bata geno kunywanisa abataka bakubube abantu abandi abahe ekintu kyamani mu kikube tunakuleta enkoragano tumare kintu kyogamba akasorora ngaine mu nganda rundi ono narora mugenzi we kubi itwena tukolere abantu baitu abakikube district. District ya Chikube ekatandika emyaka 3 enyuma ekasharwa district ya Hoima kandi eturina bebembezi beteba interim abarukora kanya bwanya niyo kwebembirwamo Francis Kazina oize kutoranwa komunyishengero w'abahangozi East. Amakuraga gasha ko Ambrose nuwagaba Katoto. Webari nuwagaba Ambrose Katoto. Reka tumereho tuina makuru g'ebyemizano utagasiga. Kamba njure byo kunya byo mutanu ebikozwe aba Sauda Products utamumira ko Sauda Drink eje kozwe mu Black Seed kandi rija mu bucupa bwa miruzi 300. Aloe Vera Sauda erakogwa mu Black Seed hamwe na rukaka. Pineapple Sauda erakogwa mu nanasi hamwe na tangahuzi. Akariga Drink eje kozwe muri muhogo etangahuzi hamwe no bwoshi. Ebyo kunywa ebi orabishanga mu maduka na supermarket zono mu ihanga ryona. Okumanya birakiraho tera noti mushanju 2 cenda ni 2 nshanju ni 2 noti mukaga hamwe na noti mushanju noti mukaga nemwe atano ni 5 abiri na mushanju. St. John's School of Nursing, located in Rashamere Town Council, Tungamo District, offers certificates in midwifery and nursing courses. Certificates run for 2.5 years, respectively. The school has graduated a series of nurses since its inception in 2009. Students are recruited after O-level and A-level, basing on having passed sciences at O-level. The school has a well-stocked library and laboratory, qualified staff, and the environment is very conducive for study. Come study at St. John's School of Nursing and you'll never regret. Telephone 0772 466931. St. John's School of Nursing, a healthy body is a healthy mind. Gasha zakure nyawa makagandema washaga ndi kwanga reka kutwara witu bakugarure bintu byawe nyawa makagandema amakagandema echaro cyana kishemererwa na shemererwa hera cyane ndakutwara witu bakugarure byawe reka kutwara gashanga reka gashanga kutware ngabagambira kunyashemererwa energy drink mwayanga mbere hati bakutwara Shemererwa yizire murete Shemererwa jinyo shemererwe etongozibwa UNBS esimu noti mushanju mwenda 93 92 85 ninga noti mushanju 58 95 noti nikora mnonga ndaha mnonga ekifuba kinshasha omubiri gutonekara nko bahonde nyondo nkikoresa kirungi nterera kandi omukikuru wanje akabona shasho mu ngingo omugongo amaguru ebisya kunamuhire kirungi iyaterera omukishayi nkabaniza kuteba goro nahendeka enyama yayiseba tutwine substitute kunayisije kirungi nateba amagoro ahubwo stress omushana ebipyomba omutongo kira kuntera nkoresa kirungi nterera omushawo
wanje n'omwe kirungi ai nabo musaruni nibakakozesa bamara kutega aba sauna massage gym nabo nibakakozesa kirungi ai nakesigwa nikatamba obusasi bw'omubiri aho naho kesiga hariyo obusasi obwo buhendeke bukireho nikashangwa amaduka pharmacy na za supermarkets zona omwihanga kakikirizibwa aba National Drug Authority. konkiwa ryomusema wo kubyamo mu rugutoto ine wawe nahise biro bishatu ndi kucyera ntegerize imotoka yeco kunywa cyankwasa etakizire nka shopping tindi kuta Echo kunywa cy'abankwasa beverages ni kiyaho stress kireta appetite teresi muzabo noto musanzu 83 nsanzu na mukaga 18 ninga sheya noto musanzu 53 nsanzu nina kinana nina 58. This is the champion section, and anything less than that get a hasty rejection. This season, drink to the champions and win up to 700 million shillings in instant cash and prizes. Open your cold 300 ml or 500 ml bottle of Pepsi, check under the crown and instantly win jerseys, radios, string bags, t-shirts, sodas and other amazing prizes. You can also collect crowns to spell Messi, Pogba or Sancho to redeem Uganda shillings 50,000 cash from a Pepsi depot near you. Drink to the champions today and win. Pepsi is the official sponsor of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Terms and conditions apply. Katabazi Undaba obasira olengera yegwe muganda wange tata Samu ebigambo tuse nedda omugaggo omuto tata Samu sente wazijja laba nono nawuliranga ku Explorer Dubai bana abatwala abantu ebweru okukola bantwala n'enkikuba mama Samu ngenda mukubako haki ey'okubiri otika Explorer Dubai betaaga abantu abagenda okukola emirimu ng'ejja waitress, cleaners, security guards, okukola ku kisaawe, obwa dereva, maids wamu n'emirimu emirala mingi bakukolera mawanga nga Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia wamu ne UAE. Basangibwa kyali wajjera Namugongo ku Lukadde Road. Bannange leero sirina maanyi nze nansiibye omubiri mugonvu oba onoolwala. Hello. Eki ekikukyamudde bwe kityo ono gwe bayita ntungasaazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi. Leka muwakake ono ye ntungasaazi drink. Ntungasaazi drink aliyisa appetite akolebwamu kitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 tonywa. Ntungasaazi akolebwa Emmanuel Company Limited w'omusuubuzi kuba ku ssimu ezo. Ntungasaazi alcoholic kombucha. Omakuru agibimzano timu y'abakazi y'abanyaruguru erizoba yasinga Town View eyiganga goli shatari 0 akurabaho kwetaba mu quarter finals zo mu mpaka za FIFA Women Elite League eziri njeru. Bunyaruguru neyo kuritana na timu ya King of Kings kuruga kabarore mu quarter finals. Omizana empaka ya ligi yihanga y'abakazi ekibinje kya kabiri ya FIFA Women Elite League timu ya Bunyaruguru Girls kurwo mu Rubirizi na Rennes yarabaho kwetaba mu quarter finals timu zombire zikuzukuruga mu group ya kabiri. Bunyaruguru kurabo kwayo yasinga Town View eyiganga goli 3 arubusha ezatebwa abazana barimo Halima Katushabe wateba goli 2 wenka muna Nora Alupo. Rennes yasinga Katakashi FC aha goro emwe arubusha erukwerwa Shakila Nalule kwezaho emizano yona ebembire group. Rennes ebembire group abonero mwenda Bunyaruguru ne mukaga Katakashi FC bushatu na Town View SS erigiro mu mpakeze etasinjiro muzano gwona. Bunyaruguru hatineza kuba nerita na King of Kings. Bunyaruguru hatineza kuba nerita na King of Kings ya kabarore mu quarter finals. Kan Rennes SS nerita na Dynamic Jeza.
ebyo bikiryaho timu ya Mbaraste FC yihobona bushatu achaye cha kitende bwayimo kurugenya makusinga Vipers agora 3-2 Vipers niyo yabanza kuteba mu muzanogu na gol kurgo wapo mu kireza muna Unit Center mu gol 3 kurgo wa Solomon Okwaringa Bashir Mutanda hamwe na Jude Semugabe nizo za Mbaraste abusinga zobu. Omuganda makuru g'ebyemizano olutalo lw'okwayanira emyanya y'okwetaba mu Champions League omuligi abungereza ne rugaruka mikire timu ya Chelsea erukutayira Leicester City. Leicester City nibwehereze kutwaraho Chelsea ekikopo